bertemu mobil Makassar di Maros. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin, untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan Anda di kursi dan di kantong kursi agar tidak ada barang yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air. Dear guests, we have just landed at Sultan Hasanuddin Makassar International Airport in Maros. Please remain seated and fasten your seatbelt until aircraft has come to a complete stop and the fasten sign has been switched off. Please pay attention to putting the luggage bin and some items may fall out. And before disembarking, please check your personal belongings in the seat and seat pocket so there is nothing left behind. We would like to goodbye to all guests and thank you for flying with Lion Air. Mohon perhatian kepada seluruh tamu transit yang melanjutkan penerbangan. Anda diminta untuk turun ke
Anda bisa follow